government nama shemagi government nama shem kanda nagasu kukisu fadam na kholaga sapang ngambase man ngamgani manipur da present rule thamisdi thamge na thamini khangdam ne bese thamju assembly constituency gi ts bisorji ada manipur si thuai ge hai tar gadi hoji thuai hoba yai suspend kaim leti ana immediate singda hoji moji kari kari tawi ge ha pot ama ado story posina magi function mayam mathau mayam duni ko aduga hangai bu question ji di adum da manti ene khan bada zagi mayam na hogi anoba gamen ama sem na bagi matang duda adugi hangbadi mali adu ai ani ma dum tu na satke hoji immediate sing se mar na hangi tang kanoda pirise sahi si ga tare 2025 ki February ki tang 32 da home na lauthoiba Manipur da suspended animation tawrise masi tawrisi yam gre mana athing ba thami suspend tor thami je ko suspend tor thambasi da amana kai dam ga ganda akhoi gi kano se akhoi gi representative ki role se oi emily amagi representative ki role se masi loi thing masi loi suspend tor ne ko suspend si da loi yaure yaw basi kai kai yaw gi har kanda ngasagi article 3 ji mayamna khambiram gani akhoi gi kanogi akhoi union kanoda leiba port amane na state amagi boundary sokthokpa anobi state ama semba union territory senba khopa ma thoba loilak mayam singche union gi ojerga su ngasagi leiriba state to adugi aduda laka magi mot amadi hange ko adugi power do phokta center na paishan grabane ada manipur si thuai ge hai targadi hoji thuai hoba yai namji hoi manipur government ta assembly da thada ngai lekte assembly sirabani na manipur thuai ge union territory semge haragadi hoji sembagi kano sine ko aduni zai kuki hai tar ko kuki kanguna piar thamu hai se manipur da laktar gadi assembly laktar gadi oro da pot ma pi doi ne ko magi kano se hogi hoi yai yadi hai pot ma lakko yaro da pot ina parliament loi paira bani na si manung jida mogi thorang ama to pa me ba aduna piar thamu na hai bane ko adu si pot ma lei aduna masik president of India na masik si dum thadar kani state legislative kano da legislative kangbu thadar kani aduga moina madu du comment ama moi pigada me ba ko ado comment pibai wani ado power di kana gino akhoi kutar leiti union da leba pot amani sima article 3 sima manipur assembly port si law and mana suspend to ko sim yaure adagi yamna nungai bam ga yauri akhoi gi kano sida emily ama oiba sida hanadi akhoi gi kano si emily singse akhoina moisi hojik si moina khoina kem khara ngang matamda privilege haibam leidana leko speaker gi privilege deputy speaker gi privilege ado MLA singi privilege haidi ngang ba sakpada moida ngang ba yada bagi pot am leidana adu bokta suspend to thokre hojikti suspend to reko aduna MLA su misam amanga sap mana reko khoina ngang ma da khare henjalaga su ai thakta privilege to ngai letre speaker na khoida privilege to ngam jeba ko adu ko kadoge article 119 da 194 da yawri ne ko suspend to da yawri yam yam jani ma suspend to ri ko sisu yaw thokre aduna samna sim mayam se khoina neina ro ka da yam mani hai ngai roi ko aduna hojik lai si akhoi gi legislative power se ai law semba sai jana so habi reko law semba adagi then debate tongna ba adagi financial matter khana ba adagi ngasagi assembly committee mayam lei committee si tara hena lei ko public account committee estimate committee on public understanding ko undertaking adagi committee on government assurance kai se sigi mayam se law in suspend kaim leti ana emily se assembly da ka bagi mathau kaim tati kaim letre ba ko adu siba port ma khoi khanggadabani aduga only speaker di magi administrative power ma mongon da piri bo administrative powers na madi ka ba kaim kai madi yai aduga then khoi si dissolve to rena dissolve to kan constitution na high se assembly gi speaker di madi dissolve to so dum leigane karma ta bo leini ha kanda anoba government ama sembagi notification ama hayeng thokane ba ko notification di kanu gi khoi tara suba assembly ne har ko tai suba ngani kai tai suba se masi muthatle aduga tara humdoi suba assembly se khoi ke dore linge constitute tawre ne order thokodo adu numitu da speaker se loire adu MLA me am loi tu gibe yai ko dissolve to kanda aduga speaker di magi kanu si mang be yadi ma de le hongde yadi ko mai thaba khar lei magi tangai phadana sudi ada ba thaba khar gi da magda mari tolo phanga le hongne si ma port si ma khang mi dam chai aduna
si leiragasu oje akhoi na yengtosi magi role mayam singsi loirakanda kari kari hojik lehori harkanda emile da pirisi mayam khambirmani masagi law maker amani natra law maker asida masagi state ki sahi magi sinagadaba sen budget puthokpa budget pass toba nainaba khanaba debate tongba mayam ama aduga laipa ki oiba issue mayam ama khanaba nainaba mayam assembly saruk sim lo yaudra na hojikta laihorisi kaino hargadi ngasagi magi constituency hai tare ko assembly constituency gi magi service public interaction je asima lehui sima lei ko miyam ga unaba wari sanaba ma asima mongonda lehui sima aduga ngasagi local area development fund MLA gi local area development fund je masi rule amagi makhara ek amagi makhara salai bani ana masi kanona PR mang da phaba yadi hojiki kanosida suspend to yaudi aduna MLA gi local area development fund je masina thawak mayam ama adum siraba tawba adum yai ko department mayam lady singse lady sigi matang da pakhali ba thawak mayam sigi matang da masagi local gi people miyam ga wari sanaraga mana bridge warga thawak tawpode dum yai ko yai adum mana maroi potodi legislative power amal lady ba legislation ga mari lena ba assembly ga mari lena ba thawak di akhoi gi yadre aduga assembly sangbok ta suspend tawok ta thingedi haidi madu kansai na madu sangroi da ba pot amane na smai tong na ai thamning han ba raw ko then anisubada mayam na ngasai haina kibo ngasagi mayam na hai noi BJP gi MLA sikayano kuntra ne thoi adaga khara sakhong khomaga sakok pok kiba mayam nu thar kuntra tare natra suri je ko sakok pok pani ko koi mayim di mingo da palo raba aduga toroga amu halak suna kanda mo mayim palaka macha yaw rei dana macha yaw bo ai chane yokum jani da admai tong na lady ba kangbu moi kuntra ga tare che masing adum lei gamen ama sembe ya masing lei ko ado moi kano se ngasai kuntra tare sina pulap chap manaraga akhoi na gamen ama semge hai se yadi ko president rule thamre ko adordi magi kano ki pai kangun gi matung ina kamai to ya kanda moi gi aragi center na madugi lusung ba masoi khal kanda khanba dang la kane ko akhoi aduna moi na tanga doi di governor tanga do nati ba ko moi party ki lusung ba sing da hai ga dam ne ko akhoi kuire gamen ama khoi semjarage khocharage akhoi manungda division amta leite mana lusung ma hapiro ama to piro na tagadi agi miam jinji akhoina MLA mo ibase kaya akhoi da ning bathum phatre khotre khara haina ba ya pot khara leidana adugi pot da lakhada ba pot ne ba ko aduna mayamna akhoi gi thasi gi manungda mi manga ni manungda gamen ama semgadabani na ultimatum thaba se ai chumde na khali karino haira kana ultimatum thaba na kana de wanam di mabungo duna yadaga di mana sem pote ko manipur da president rule thamisi thamge na thamini khangadam ne bese thamgen thamabni tha kayano yengai se moi da sahi a yong na tha kuma thoin tro moi na yenga lakri je noi ngamdam khono jo na adu ngamdra kan da ngamakte kan da odi PR thamage se kawra ara hairam ne ko kawra hairam ni noi da matam mayama pire noi no oi da bani na khoi PR thamaga mug laiba mug yengena laiba kala PR na lahori ne ado hoen lahori ne ba natro aduna si porsi laibani na hojik si adu gadi manipur da kramai tor gamen ama ano lakani haitar gadi akoina panga haibi wani uzana tha taruk ina haibi wane ba ko tha taruk te kamai gamen semdo no sin ano gamen link to no sahi amada su gamen amalin khakadra tha taruk another tha taruk ma extend to se am tawi ai ko tawu kain kai di hanaki tha taruk su lorga another tha taruk extend to bi ai another tha taruk su extend to bi ai tawda di parliament yawi haibi wane ko ma aya am long ne haibi wane aduna sina sumai tor kan sida kari gino hairadi ngasagi khanariba ani se kaman dugibu yasanaba pornaba gi damakta thamoina PR thamai natro ado PR gi gamen sina yasanaba honaba su ngamda kanna hona su hoda de uji ko hikom torga honari ni leba ngai ni to mo mal su ta de hoji ta khoi ubada ko ta de natra aduna akhoi gi kano se apun ba ha ba do hoji khoi u phang de ko kuki gi MLA gano sing do ada le hori ba moi tare ni pan tara amung lai sing do gamen semra yaw ya gadra natra mi gi share ma lai do ni ko amani PDA ponte moi minister natra moi kanglu mo gi ni na minister PDA ka da wasak lo ya lo lak pa ya gadra sigumba uthokpa ya da ba mayam ama lai bani na center na president rule se ai matam khara ai thamgi ne khalle ba ko aduna nahan gi wari sanaba ama delhi chalu do wari sanaba du da ketang khoina maduna positive response ma lairam tarba hoje sungai ko positive response ma hek leragadi gamen ama adum samalakane ba ko adu na tingai gamen ama semba se ai pak thajadi aduna masi ai di sum khain sum pajabai wani ko sumaina sum sagi irang je sum laksan ba sunnata
अदगदी देन सुम थादोगा अदुम खुलाई पिकलसु यादबा सेंट्रल गवर्नमेंट सु कइम हाइदबा नत्रा अदगदी फ्री मूवमेंट लेहेलो न हाइबा फ्री मूवमेंट लेबे यारोय हाइसो अदुम हाइबा संगबा यारोय अदुम हाइबा थिंगबा अदुसु कइम हाइदबा स्माइ तोक तारगदी प्रेसिडेंट रूल से आई डिजॉल्व तोरको माल को मणिपुर से अदु डिजॉल्व तोरबा था तोरकी मंग इलेक्शन तोक यादी फाइल रूल से सिनेबको अदु पोर्सोमा तौनबा मागी मुप तोक यादेबको हयं कोर्ट लांगनानि सुप्रीम कोर्ट लांगनानि करिगिनो हारकादा मणिपुर की इरांग आदुम यामना कनबदा लोक सभा की इलेक्शन तौरी नत्रो बो थादरी नत्रो अदु इलेक्शन याय हाय नत्रो ताकबदी स्वाइदा इलेक्शन याय यादी ना गेन ngai kan नते मदो खुदम मोइना सांगें मोइना खoi उग्रबने बको अदुना होजकी मयामना नोई लेजिस्लेचर मयाम लेजिस्लेटिव मयाम जिंग लेजिस्लेचर मयाम जिंग जे मसिंग यामी नोई गवर्नमेंट अमा सेमगदमनी हाइसे आइना गवर्नमेंट अमा सेमजगेना आदा हाय यादी रे कनो मोइ की ने बको के जोल तो थोकी दाना की होजकी अदुना तोलो अदुम सारगा लेबनी अदुगा मोइ मथौ मयाम अमा लई आई साइज दुनिको मियाम के इंटरेक्ट तौब याई उन्नब याई देन डेवलपमेंट वर्क मैम येंब याई नत्रा अर गवर्नर दा मोय होय पौताक पिबदि ngamde मिसम अमदोंना मोय वारी सांगरगा मैम के डेवलपमेंट तुदा अदुम थबक अदुम तौमिनबा अदुम याई नत्रा अदुगा लेजिस्लेशन के पावर दि मोय द लेथि ना स्वाद खिंजक हैबि अखोगी मोयगी कन्वेंशन निको कोना सुम मोय मतम सांगना सुम पॉलिटिकल की कनो से दा सुम नैनबदा आइना एमएलए मैम आइंगोंदा याम सगली अदुना मसिंग यामी अदुना आइना गवर्नमेंट सेमबनी आइना लिड तौनी एसे बीजेपी मनंग यादी सिनि याम लुरिसि यादी मरमदी अदु याम तारगदी होय कनोकी थोंजू असेंबली कंस्टिट्यूएंसी की टीएस बिसोरजि नाना मतममदा सिमिनसा ओरम याई को मागिदा माना मवंदा एमएलए मयाम मा लोय देरमी को हुजिक तो हाइदोंग गिबो वानी देन सिमिनसा ओइखिबा एन बिरेन से मतमदा एमएलए मंगा मुक्तनी मवंदा सपोर्ट तोर लेजे अदु सेंटरना अदु मवंदा दम हापी मवंदा कॉन्फिडेंस लेना हापी को अदुना सुमाइना ले अदुना एमएलए सिंग मनुंगदा आइना पावर लेरे आइना मसिंग यामे खोले अम्मा तौरेना बीजेपी मनुंगदा आइना लीडर ओइने से हाइबा सनति अदुगा देन आइबु गवर्नमेंट समन बिओ से मसी एमएलए सिंगदुना हाइबदा हुजिकति हंगोइनिङाइ ओय करिगिनो हारगा मणिपुर थोइबा लान से सेदा एमएलए सिंगसिना मान करी मान थौदांग लौरगा कमाय तौरगा अदु जाम सांगबि इंडियन बंगमदिनो हाइबा पोट अमसो अदुम लेबनिना मोदा क्वेश्चन जाम हंगाइ लेबे पोट अमनिना अदु मोइन हाइबा ngамदे समे पार्टी अमतनी नद्रा साइ डबल इंजन नि हाइ निको डबल इंजन जी सोंगी मणिपुर की इंजन जी याद्रबनी को ब्लॉक का येंगे याद्रे नद्रा हेड लगे येंगे याद्रे को यादबदो अमदुना सिंगबदुसु सिंग अमुक्तदना हुदोममनेबो को लाकं थोममनेबो अदो होजि काउंट की नौना समजलगा साजलगा मदु सोरो खर लाक चिंगु याबुगी स्टेजदा लैहन बाइबम संगद्रा संगिको अदो सोरो लाक सिंगबे याबुगी स्टेज से कम कांद लैदुनो हाकांदा ए आई वारसु वाना नोइजिस गवर्नमेंट सेमलगे इलेक्शन जो कुई देगा ना खलकपगी वखलो नमा लागदी सेमलकपै यायबा तौदि अखोइना नोइना एमएलए मसिंग यामबा कनोगी चीफ मिनिस्टर ओइरंबा नोंथोम बिरेना एमएलए मसिंग यामी अदगी देन स्पीकर की कामूना मसिंग यामी गाइना अखोइना हाइबसे मसि यादी मोइ मदु ओइदबा पोट अमनेबको कनाना सेंटरना आई तोमबसे सेमिस ओहिनगनी एर खनगबा मादम ओहिलकनेबको अदगी नोइ एमएलए मयाम लेरिबा मयाम सिगी मरक्सि सुपाम पामद्रे एमएलए नतबा मा मसमिस ओहेलनी हायरेना अदुम हाकिनी अदु यादब यादी को मोइ लोय यानी सिनेबा अदुना अखोइना हयंगी फातोना गवर्नमेंट नम सेवन मतम अमा योरकानसिदा एमएलए मयाम जिंगजी आदग ऑब्जर्वर थारागा उनरगा वन लाइन रिजोल्यूशन लौनेबको सेंटर द खलकपा बीजेपी की हेडक्वार्टर न खलकपा लुसिंगबदुदा अखोइ पुनमक सवले एसे एमएलए खुदिमक लोइना वारेप से लौरगा आदगी मदु खलकनी अदुना मोइना खलैबदुना सेमिस ओइगनेबको अदा हौजिकता हाइबसे पार्टीना तंगगदबनेबको अदो तंगददी मसागी कनोसे अखोइना ब्लेम ओइना सपनतबा ब्लेम नतबा को मागी सोलुशन अमा पुरु सकदनेबा अखोइ फातोंना गवर्नमेंट अमा सेमकांदा नगासु कुकीसु फादम खोलग सपंगमबसे मानंगमगनी माना तौरगदी कुकी के एमएलए सिंगसु मोन सगोलकनी नत्रा सुंबा अदगदी देन अखोइ याम थुना सोलुशन प्रोपंगमनबा अखोइ मागी मियंग मखादा अखोइ होनबंगमनी गायना थाजबा याबा मयाम मदुगी रिजल्ट मयाम पीगदबनेबको अदु नतना ngसागी ब्लेम द सम तौबा दि यादिबको मागी सोलुशन अमा पीदे यादिब सोलुशन अमा पीरकांदा आर सेंटर द तनबा चंगेबको आर सेंटर दो रिजोल्यूशन तो फजना मागी सोलुशन तो लेरगदी सोलुशन अमा लेरगा सेंटर द फजना हायरगदी
आदा अमित शाह ने सेमंदंगम पोंते को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना सेमंदंगम पोंते अदुगदी सेमंद्री दु करिगिनो हाय पोर म लाखने बको अदो हजिक अदु योगदी मोय मशन भोक्ता पुन्न चलिब्रा नत्रगा तोखाई तौरिब्रा खंगदे मोय मशन जी मखाई मखाई उदोंना खोइदे हजिक पावर याउदबदगी मोय जेमता पाव फोनो फंगदे हाय तारे को थी फंगदे दने माय केंद्रदा बोर्ड खोमेसन रबरा खंगरा अखोय खंगदे बको सी पोस्ट की थाक त लई अदुना मोयदा लेरंबा प्रोटेक्शन दो लेत्रबनी एमएलए अमा ओइबी प्रोटेक्शन दो मोयदा लेत्रबनी बको हजिकसे अदुना मोय इकाय खुमनबा ngaंगनबगी प्रिविलेज आइबदो प्रिविलेज वक्त लेत्रबा पोट अमा ओइरबने बो कयाम साथीबा थाकता हंदरगा थमिनोसी मोयना खगदबने अदुना मसे अखोय मियामना नतेब मोयदि मियामना ताइनेदना मियामना ताइनानेबको मियाम सिना फजना अमतंग इंग चिंग लेबिरगदी अखोय गवर्नमेंट अमा थुना सेंबा ngमगनेसे मसे मियामना ताइनबा पोट अमनी को मदु यादी मोयना मोयसे अखोय माइबगुम ओइरा यानी कमाय दोगे उसिन याम तोइ सिन बाइनेबा मोयसे को सिंदोकमा मोयदा लैरिबा मोयदा लैगदबा मोयना तवगदबा मथौदो मियाम जनबा यादेबको मियामदा इंग तपा फिल्म अमा लहेनबा हाइबसे मसागी मियाम दुन नति मोयना ने मोयना सेमदबने नत्रो मोयना सेमदबनी लो मोय मखुत लैबनी लो दो आइन सला याब्रो आइन सला फम सला याब्रो मोयदि लो पारा मि नत्रो अदे पावर से कइनो मोयदा पावर फंक्शन मैम जिंजे गवर्नमेंट अमा पाइप सलाइबगी पोस्ट दो मोयदो लोइ लै नत्रो अदो लैबगी मेकानिज्म दो मोयना लोइ फेल ओहिब नत्रो मोयना ओहिन जब नत्रो अदुना मियाम द ताइनबिनु नखोय नसा दा अदुम खंजौ सिनेबको अदुना गवर्नमेंट अमा सेवनबगी तंगाय फदबा मतम अमा यौरब्रा यौदब्रा हाबसे अदुम मयाम अदुम खंगनि उजिमि दा उशनबिरो उशलकासिदा मणिपुर सिबु अनोब गवर्नमेंट अमा अखोय मियाम की पॉपुलर गवर्नमेंट अमा थंबा याबा मतम ओइरब्रा से मियाम अमता मियाम इसा इसा अमता हंगबिरो हंगकानुदा ए सिदि यारेना हाइबम लेरगदी अदो यारे हाइबम लेरगदी गवर्नमेंट अमा सेमंदु करिगिनो नखोय म्याम हाइमिनसिं को अदो होजिकि तानफम असिददी गवर्नमेंट अमा सेमबसि यारब्रा मतंग चारब्रा चादब्रा हाइसे आइना हाइदों नति एमएलए सिंदुना मतंग चारेना हाइबं ngमब्रा अमता ngमोयबको सेमगेसु हाइबं ngमोय अदो सेमगी मतंग चारे हाइसु हाइ ngमोय नत्रा अदुना मखोरमदा थोय मोयसे को तुमिना अदुम लैगनी नत्रा अदुना तुमिना लेजरगसु मियाम ग बोयग लेनगदब मरिदुदि लेनबियोना आइसमाय हाइनि